Ngeri wa Weru TV kambitikie muthenya waku no thiete na mbere wega ni tariki 10 mweri wa kairi mwaka wa 2023 nkugwata ugeni Nteto cia Weru Thaa Mugwanja ni umbitagwa Christine wa NJERU tukiambiriria Nteto cieto muntu burume umwe wa miaka 35 nethiritwe mwiregani wa muthitwa mwiriani Nterecha Gitombani akuite bakube nawe kwina baisikiri ina miti ya mbao na kuringana munini wa Shibu Gitombani tawe Kenneth Ndega kuombeka miti ino niyo iramugwirire kiongo na kumuraga kuroki muntu uyo ukumenyekana ta Linus Mweti aririkana ethiritwe akiaga mbao muthitoni ende kuringana na akari ni mamukanirite na kuga tethiritwe akiya mitini. Nirondingilo thimo ni one of the area the resident motoru wa ilieno ya Mwiriani ambela agitini ya forest Chagore forest Mwiriani bit kwina mtu kuoneka akuiriteo na arari muinyirie ni mbao koguno kambejile immediately ndelogu ande janda confirm the man agwitwa Linus Mweti alale muinyirie une mbao na by then alale agukua kogua tari muo na nkweja no kandi ngile askari ba Chogoria talia na UCS na police ba kweja na ba kujukia mwiri na baadhi nau we suspect polandi gwani suspect ntu alale muinyirie ni mbao kogu tutingimenya muno bura gwekalire tiga kuona bura muinyirie ona it could be an accident ile tumile lingwa ni mbao ntu ena ni muteme kiongo ni rubao rwa mugwirire ndingirwe thimu ndelwa poiateo ndingire akinorie thimu riu na bonda diete guketa ndatiganirie guketa ndeja kuona buria ateo ino kandeja ndatikisho bundona poiateo kulingana abo turamwendete mujie tokambirire ngai amwige antwega kwingari emwe ngire riu aumirite akenagwirwa ni mbao riu no kaskari etanire akena inyuru kwa mbao ni riu akena mamu au ama na nike muringe ni mbao aliona karagwirirwo ni baiskiria na mbao riu ni katwetwa twija kuona na tukumuona na ni muku. Togetigana na inu cia Kevantoni ciengeni ati kuringana na atongoria kuma mbere South mariuga cena imingi ntere inuiritira skuru nontu wayura na kwaga nkinyagia ronchi mubunge wanabota we engineer Nefat Muriuki kire mucemani na gwatiri makithomo na rombete thirikari ya county na kinyagia thirikari enene kwithirwe kiongera mbia kire iria nenkanagirwa nikenda kwithirwa igitetheria ntere iria ndinge muno kenda gukanda ya thina ino kire macukuru. Munini wa County Commissioner George Moro nawe akiuga thirikari ni kugeria bukumbikana gutetheria kuria kuringikite bunene na kunenkanira irio cia utethio akiuragia antuma wendi umwega ona mumerutire nikenda gutetheria antumaria mena yura. Mathomo thiini wa gicigo mbunge kia mbere therero thiini wa kaunti ya Embu ni mathiete na mbere kugumirwa ni mathina ngurani maria maratuma ciana itigeke wega thiini wa igeranio ciao. Ino ni kurumirira unyiviriru wa mbura mwena uyu imera cia miaka 3 irumanirite. Wagi wa mai thiini wa masukuru mengi makiria maria makurara ni gucungiririte atongoria a masukuru mengi gukorwo na kavinda karito muno kuona marikagiriria kura mai manini na thogora wa iguru na wana mau maragura matiregana. Na varia mbunge wa mwena uyu niwe engineer Nefat Muriuki aravoya thirikari nene na ire ya county gukorwo ikiambiria muvango wa kugura marori ma mai maria magatwaraga mai masukuru ngurani riria mendekana. Muno undu uria ukoretwo ri mbere muno ni gutura mai matura ni maratuma wana kithomo kireme tondu cukuru ingi thonde na manje cukuru yo ndingi thomeka iri ambonding ndingi karika gute manje ugene turamenya ciana no akinya irugirwe na marundu maria mengi mothe mekagwa na mai.
wa uguo arutwo engi matirathi cukuru ni undu wa yura. Aciari engi wa uguo matire na uvoti wa kurivira ciana ciao mbia iria irendekana niguo mathi na mbere na mathomo mao. Guku irio nini iria iravecanwo ni thirikari nene igitethagia andu anini muno na aria engi makiria makiendaga utethio uyu. Nituona ati ng'aragu kana yura ni kindu kimwe kira affect ciana cietu muno tondu ringi muciari angikwa mucii gutina kindu gia kuria kana cukuru anayo ndina kindu gia kuria nwithira mwana ucio ringi agekara mucii tondu ngia kwa gutina kindu kuguo gutura kindu gia kuria tukona na visit ke koneka tona ni wega muno na twaria thirikari ni turetia utethio muno kwi thirikari na especially this time na this season ni tondu ni tukuona tutina ketha wega kana ari matina kwa mena irio mugundari. No ati wana kuri uguo munini wa county commissioner wa county ya Embu mwena uyu wa mbere therero niwe George Omolo akiuragia arimu metikire marevi makavora kuma kuri aciari niguo ciana ivote kuthii na mbere na mathomo mao. Kile ningependa kuhimiza ni kwamba sisi kwa upande wetu tunahimiza kuwe na ile tunaitanga 100% transition. Tujaribu kiwango kadiri ya uwezo yetu ili kusiwe na watoto wanakaa nyumbani wasiwe na uwezo wa kupata haki ya masomo. Kwa hivyo tafadhali tunaomba haswa walimu wakuu, tunajua hali ni ngumu, lakini tunaomba wavumiliane na wazazi wakisaidiwa na washikadau wengine ili watoto wetu wapate kusoma. Ni maragia miario ino mari thiini wa cukuru wa primary wa Motos kuria kurai na muthenya wa kithomo. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Dennis Muthuri ni muthomi na ndagitari wa gutwiria mirimo ta nyimba na uria uthongirite kiri urumi wa nchugu karanga. Dennis ndi ya mutunduko wa corona nyuma ya we kwithirwa kirungamwa wira riria abangire kambiririe urimi uyu na kwithirwa tukimuraithiria kiri murimi uri ume. Mwete daktari Dennis Muthuri kana mwete murimi Dennis Muthuri uria ngugi ya urimi na daktari ite umurema ni untu ba Weru bwa ngugi iria mejukite njira ya gutethia antu na kubathomithia uria bagakara na ugima bubwega bwa mwiri. Oninde daktari, I'm a researcher and I'm a agriculture revolutionist. Bwa mbere kwithira ndi daktari, my passion is kwithirwa ngefulfill hate kwa ngetethagia wananchi na kwithirwa ndi pate egutetheria twithirwa tukibuild a healthy nation. Agriculture I'm passionate nonto nindereri ne aciari arimi. Dennis athithagia urimi buteba gutumira ndawa cia urimi kugeria kurwana ugwati buria burikiri ndawa iji turi magana cio. Urimi bo nkothithia ne urimi bo organic farming keja gutega thai intobira tukurima thai beyond bya ndawa na ndawa ira no chikoreta cancers. Most of the pesticides na insecticides ira chonde tumaira actually they are banned from the UK markets and Asian markets. At the same time, no baba go turetera ndawa cia cancer. You see how ekethirwa a bit technical, or why should you bring us the problem and you still want to solve the problem? Na ikino ntutogotonyera kimanto jaja organic farming specifically, groundnuts farming, njugu karanga ira na ndona antu bagithiuruka bagisaga nacio ukona twana tukirugira choro nacio ukona antu bakithithia breakfast nacio. Dennis yatonyere kiruri mbwa nchugu karanga ni untu babaita na bonge kurungi kwa ngugine yawe daktari kagita kara murimo jojo corona jurari jo kwa mpanga kuma covid kweja twethera twina itilafu ira chethero iro pandemic obstacles na iro tuga ntomorome na njira nyingi. We've ventured into farming. A part of my hobby
nampendete still kumiembrace. atutaririe uria urimi bwa njugu karanga bwendaga. Njugu bwa mbere preparation eyo ithairwa just you till the land ukethirwa uleverete munda jwaku bwega ukeja kwithirwa ukithithagia large scale ukajuringa harrowing ukethirwa jwi flat alafu nandi ukenja to trenches to tunini kana no wande kethirwa utikuthithia large scale no wande nyana na mirigi ugeta tu ukianda along the furrow ukanda one seed after the other itekorokene na more than 8 centimeters na wari bwa kuma ki trench kweta kienge kethero just 1 feet. Dennis na thoko ijiri cha njugu iji. Market yakwa ni antu bara bakwenda kwanda njugu especially na kwethero bari healthy. Batu to produce njugu type ijiri kwena cha consumption na cha mbeu. Especially chia mbeu ki antu bara tukwenda ku encourage antu bange gutonya ki urimi ni bono ntu ni urimi bwe quite profitable ni urimi bomba kwethirwa bugigwita kithina na bukethirwa inyawe ki ngugi inge chiaku ni urimi bado ukethirwa ukiomba gu sustain na butina ngarama nyingi. Athoko ejiri njugu karanga imbecha thoko ethoki prices itiomba kwena mira 200 na nditha ite season era tugweretu muno imaketha thai currently 300. Antonia Weru TV murimi uri ume na kome kinywa. Rau kwena weregero omunene muno kire kimera kia mera ki biashara nyuma ya nthi ya Eritrea gwitikiria kuthiwa nthi n'umuntu ategwitua visa. Nthi ya Kenya na Eritrea gukurukira rwaria rwa mwanya rwa muthenya wa igoro rwa rais wa Kenya na wa Eritrea garoni ya rais nimaretikaniria montu mwanya makagwatanira nikenda gukuria urumwe na nkinyagia biashara nthini inucio ciiri. To facilitate growth in trade and connectivity between our people and our business, we have agreed to abolish the requirement of visa permanently, effective today. In this regard, we have instructed our ministries of Interior to work on the modalities for the ratification of this directive. Given the commitment of my administration to deepen and strengthen our bilateral relations, I wish to confirm today that Kenya will open a diplomatic mission representation in Asmara, and I have consequently instructed the Ministry of Foreign Affairs to commence the process of operationalizing this directive immediately. Your Excellency, this will build into our desire as a region to create more connectivity, more networking, to enhance business, to enhance investment, to enhance trade. It's indeed exciting to be here today because of your initiative, your inspiring visit to Asmara, which has changed the mood and the tone and the revival of old dreams that are no inventions or reinventions of a dream that was there decades ago. For you to come and visit Asmara, inspire everybody in the country and the whole region, I can only say thank you, 1,000 thank yous for that visit. I also like to say congratulations to your team, your delegation, Madam and everybody else. This has been a very unique milestone in the history of the whole region.
Kiri Nteto cienge ni kwithiritwe na mekarika mengi ma ikundi cia antu akakuma igembe kuyewa ni antu magitucaga maumite obicini ya mubunge wa antu aka kaunti ya Meru Karambu Kairemia kana obicini ya gavana Kawira Mwangaza kumane na murungamiri wa wandi akangeta munene Kaburwa ariuga akamairi ni mekiritwe mbengu maria ni justaga ki na Kawira maria maragwatikanire makigeria kwira gikundi kimwe na riu akari ni mauritwe mona antu tamama makaringa riboti oreo Dennis Mugendi nainu tere ni ici cia igembe ikundi mwanya bia ekuru ni bithiritwe bikiringwa nku ndingo ya kuiwa mbesa ni antu baciethetie ni atumwa aitha bangavana Kawira Mwangaza kana ba obisi ya murungamiri wa ekuru Elizabeth Karambu Akairemia na sio ntuko cia mwamba ile 40 murungamiri wandi akangeta munene Kaburwa na mabisa ba obisi Akairemia baliwa ni bekirite masengere ekurubairi njustaga kina ungi agwitwa Kawira aria barabethiriri bagitema ikundi ntame bari na incidents imwe ne kangeta whereby mama by the name Justa nara kikundi muno aibeleza mantu ya maingi concerning obombo tethwa na allegation is that arawa umete office in governor na governor mutumite kikundi bira no itako ya proposal ira ekoro proposal plus no beti ambesa ingesa registration para register ikundi kenda bombo tethwa office in governor. Secondly, an allegation inge kuwa na to from the national government kenda tevi ikundi bira ku register bomba kuona asula fund na rachokerera inge a change topic au na connection na office women rep honorable Karambu Kairemia wamba nyawe no mutethia kuona antu barabeninde para register ikundi kenda bomba baikire proposal bona forms. So actually to ikorikia kura report una nethere to akibuye that thing for a while indombere ku organize ara rinde tanda daudi askari kangeta police station na toeta obuto mwithira na karinde antu kwita wa kitharene ene kundi kia antu ekuru more than 200 na itura mwithira collect mbesa athuganirwa abaingiritwe gituone kia polisi ya kangeta ekuru baikundi ni barite ukujibwa umethene wa uria banyaritwe ni athuganirwa mama unejire uwo mwajusta gaki ya twira atumine ofisi ya gavana ona windows na ntobaraba na disability atorita na twira twiregister na 200 seweta kutururira account kenda musanda yuma ofisi ne ya gavana yoke ya direct tetoria tokera watoto teona bia totore windows uende mbesa sie kundi ke self help group na ke windows yonde ni mbesa iri system abatu atwirire ya thatu to mori ya thatu yambi atwira rimwe ikenda bweta kurura ri account national bank manele yana rimwe round ya miambo yake yana rimwe round ya yana rere nge ikenda bore nje sana group tia national level kenda president amenya ni kundi bya nabika wa mbesa siaso la mwisho mweri yole ekoro matoka watu ekatariki emwe yandi kenda yo kiambie yu group yetu ni yone tirimana ko se ubega sioro kere tariki emwe pamwe withdraw account ine sio sia zero ni kenda to nekera mwe korumbia gaire na nuchu na ari okinya wamnengera ngiri thanthatu na maana yana ondiria ntumiri kiria kari ni ati ni baringiri boti bona aragaita baria bakwendi guketha aria batiandite mbere ekuru bonde baba konetwe pole sana na rietora mama county governor na mama Elizabeth Karambu Kairemia nsoke mbwerenge mbere ya Meru bonde Meru county yonde weta muntu kinyomwe urita mbesa na rietora Kawira Mwangaza kana Elizabeth Karambu Kairemia anto na batumira obisi ira CEO Dennis Mugendi Weru Njuma mushine okangeta igembe Central County ya Meru hato no kebanini utikathino akunengo choka na Nteto nkoroki
nandi no wikire ntumirie ku ya muchemanio kiatho kana ntu bagitumio kwenda bukinyira mwingi amona ntumiri cha mathiko kiri Kameme ka Weru FM 96.4 ntuko chionde na chiringi 15 akio kiugo ntumirie ku no urete studio cha Weru FM kirogine Meru mbere ya thaa 11 chiogoro ntuko chionde kana oringe na mbeji 0700 117026 no gatetheka ntumirije kathoma gwa themo chiogoro ontuko ni bwega no ntubagwite na mbere gutugwata mbaru ni batwe Weru bwaku atugukinyirie ntumwe kwari okwende kinya Weru FM 96.4 rumuri rwa Ameru. Poshmark Meru College turi mutindo kangangi Royal Business Park karobene nyanya mwekana jo Mega Supermarket mukana jo bichichia NHIF. Poshmark Meru College nitokugwa togeni kirojukania bwa mwaka jwangirije 2023 bure bwetete nambere nitowejanaga courses taiji School of Hospitality kana Urugi, School of Cosmetology kana manto ja urembo, School of Business and IT biashara na mitambo ya computer, School of Design and Fashion kana utumi na mekire na School of Civil Works mantujia waki na ubundi nitujukagia ditobarea batikinyete grade cha Kotonya University nitoejanaga courses chia computer gotemarei kiri aritoba diploma na gichunchi kia 80 kia mathomo dieto nijaotea na ubundi kana practical. Poshmark Meru College nituchwaga irarito beto internship turi na nyomba chia kurara na marijeto nija kuguna mukoji waku ni ukomenya manto nkoroki no otoriongero bichine chieto kana otoringire dhimuiji 0719-244-244 kana 0718-081-317. Poshmark Meru College, skills in marketable courses. Yetu sako irina nkuma enjaga kiriaritani aritingoge bonda badrikari na kinyaka mbunira turi na MOU nabo ya gutigira ba kugarura utoro bwa kukurukira super mapato loan kuma enjaga ne ati utetwa garanta utetwa shares na no uri runuru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance kona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waranire na tukurukira namba yetu edimu 0711038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Orengi nkugwate ogeni tukithie na mbere Nston cietu muntu murume umwe na rietwa Philip Dero netikiritie mbere ya koti ya Mombasa ati na agwatire mbia kiwamba kumakire kambuni insurance nyuma ya gwetua antumawe mamushimana ni makwire na aribwe na aribo shilingi 600 wamba uyu unde uruthikite mwaka wa 2021 mieri muthingatani ucio nkuni uyu na unothiite na mbere kuruthwa na igambarire kagweto tariki 13 mweri uyu. Ulijaribu kupokea pesa kwa njia ya kudanganyika mnamo tarehe 19 mwezi wa 11 mwaka 2021 kesi hii ni tayari mnamo tarehe 2 mwezi wa Julai mwaka 2021 kesi hii ni tayari hapa Mombasa County Mombasa County ikiwa na nia ya kulaghai iliweza kupokea shilingi 100,000 kutoka kwa URETERI Mutual Insurance
kupitia account number 12-866-53-835. Na ilikuwa ni pesa ya mwisho. Sorry? Accused is absent. So the truth is... Peter David? Brief warrants. Absent for brief warrants. Carissa Charo. Carissa Charo. Aina ya Yeju kwa barabara ya umma likiwa na Kwa hivyo mahakama inahakiki imekubali mashtaka kesi katika Uh,